Kublai parlok ni pi baro sesisin ke pediang sung bahai pi sing ni ke channel ke jonga bat ngene ke por ngakwa men keren EA halor ke ka election ke banlong ka khat khandai tarik jong benai Iaiong jong sinem arajar arfusau dengan keren ni khendet sepang kini ki kandidat le ni ki Kyrtong ki ban Iaiong ning ne po shlong parliamentary seat bat kita ki kuntup ki hendreungut ki Kyrtong ki ban Iaiong ni ka election te ke baning kong ngan keren sepang kandidat nakaseng kongres kata uma Vincent H Pala te khatsan sne mulalong kum nongmi khmat nang ni napo shalong parliamentary seat hang te hapo ka dorbar thauan jongka Lok Sabha lane ka lower house of parliament ka baki khot ka ktin nongwei te hagini ki khatsan sne ka jinglong MP ka chung ungi i bulalong uba tibit bat uba bet bha ban ya don bentang te po parlimen nomor ba kat kum ka track record lane kat kum kata gajing wat penyak ke bangin lalam ngi ba ka jing rung lane ka jing don ke jungu hapo ka dorbar thauan jo Lok Sabha ka attendance jungu ka long ka biang hadu kata-kata ka cross bet ya kene ka khandai 4% ha kene ka 15 Lok Sabha 16 Lok Sabha but 17 Lok Sabha tengi baka attendance yung kumangal ong mantan baka cross bay ikataka kandai 4%. Tinang ta susu kum nong mikmat ang nina po ka Shillong parliamentary seat kum uwi na ki MP nang nina po ka Shillong parliamentary seat ngalai iba ula race lani ula keli jingkeliru hadu arspa life ho santli ki jingkeli hangte hapo parlimen halor ki isu ki beper tinang ta ulai simbentaru haki khatnyu tli ki debate lani ki jingetainya hakim halor ki mat ki beper hangte hapo Lok Sabha nang taru kum wei ni ki nong mi khmat ang ni napo ke jela mekhlia ke jungiru ngilai i ba ula wanra ru iki artli ki niki private members bill ki ba long kita ki ba ngila ban ong ban ai ke jingero na komentar ke jungu bat ru kum MP ngalai i ulai tre shito magi ki khatsan snem wal ada ngim dai i than apo ki media handrei ke jing tre ke jungu ngi i bakaya chkhamat na du ke ni ke jing jingele ban wanra ke ni ki airport apo megelia ke ni ki highway nang ta ulai sim bentaru ban bandon bentaru akani kajing ban pentrei ya ki kam ki babiang hani hapo negrim sapo nehu bat kumta terter ban punbun ki subject bat kumta terter ngi kum wei ni ki nong thauan wat lada bentau don hapo ko opposition ru henry ngi i ba kajing terei jung kalong ka babiang kumba ngala ong mene te susu habaya phai pedesha ka wei pede ki kan na ka Kyrtong ki ban Iaiong ngani ka semua election ke banlong ke khat khandai tarik ko mangal ong mene dei Dr. Mezel Amperin Lingdo ibade na seng NPP tingalai i ba ka jing trei ke jung iru ka lalong ke barat ba adu kata-kata ha ke ba ilalong i nong mikmat nang tei na po Shillong seat mo Shillong East ba ilalong menta i MLA labun bun tili kisnem bat kum minong mikmat nang tei na po Shillong East ru ilale ikikam ki babha bat ru kum i menteri hak sarkar Meghalaya ru nadu tu ki por ki bamenshwa ngilai i labat iki department ki beper bat ru ilalong kata ka wei na kita ki long kemi ke ba pau bha hapo ke jela Meghalaya ke jungi ha ke ba i hapo assembly ru ngi i bagi jing tibet terikam ke jungi bat ru ya ka rukom ba yarap ke jungi haya ki pajba ki badan kami ke jing ki badan kami ke jing yarap haba ki mat ki nugu ke jing ngakan mau hiti ki por covid mensyuaru ilal dei wei ni ki long kemi inong mi khmat ibade long kemi balai yarap ha ya ki pajba hatu ki por wal ada kim de dei than tang na po constituency lejong henry keleng ngilai i ru ke jing tibet terikam ke jung i kumbangal ong mene ha ke por bi long minister ha ke por bi long komite menteri hapo ki sarkar hapo ke jingelam juga seng kongres dan ni hakini ka sarkar pemerintah juga MDA tu te susu kan keren sang ini ki kandidat balai ba Robert Jun Kharjarin ibade we ni kinong sajan bapau jong ke jela Meghalaya bat ru we ni kinong yelam seng balang mentau balami banya ai rengi ki election naka regional Democratic Alliance ka bade ka kunhun yatrei lang ha bat ka seng United Democratic Party bat ru ka Hill State People's Democratic Party HSPDP ti ngi ka rekom trekam jong ba Robert Jun Kharjarin ru kalong ka ba biang namar ba kum we ni kinong elam seng balang ula persyang benle ki bebun ki kam wat lada umdon makana ka boru henry ngilai i ba kum we ni kinong tremon sungubha le ni we ni kinong elam seng balang ula trei hi ka kam katla
jing akat ke jing la lai bor nang tahu long ru kum legal advisory ke KHADC badru ngilai ya kiwe ki de ki kam ki ba ba Robert jurun kharjarin jumi perthai jumi syakmat haba kidon kinu ki isu ki bakta na kamta kari kejai benreu ti mentang ini pai sa we candidate bedai na kan ka seng VPP profesor sungkon mo tengi kuat ban keren kendiat halor ke di kementa ba ngilatip be gejing trei gejung la trei kum undong hikai ulalong kum undong hikai mentala arpu prasnem ti ka academic status kejung uru kalong ke ba biang bah duk kata-kata naka economics department henry kumbangin syukran hang ni pade henry haki kampai ba pade nadu kitu kipor ke mensyuaru ngim dak ham ji iteng bau ni orang ba un mi syakmat nemar ba yo le se bun kam ke jing kai college berkumtar ter ti henry ngisu yetip mentayu tang na komenta kanika MP election ke Bansawan nadu balapan benar kerteng bu un yele gini ke election ti henry ke contribution leni kata ke jingno senjang ke society haduk mentah ngimpat UE mo ngimpat GE bumi syakmat ladadon kenu ke isu ru henry gi kermen scam ba ke yo let's say ke jing hikai ke jing tri ke jung ukum undong hikai leni kum professor ban hikai ki kena kalong ke ba mentoi na ke mentah ki kena ki bu hikai ti mentah bedingin pai sha uwei pede ban yele ke election na ka independent symbol mo ke bangala ban ong leni Kyrtong simet professor lakon kema ngi uru udai nadu ki por ki ba mensyuaru ngelai jui ibu la jumi hakini ki rensan ban yetre na komenta ke imlang salang badru ban pensngau syaki pai ba jong kari khasi ya ke jing teri jung ngelai i ba ke labun teli ki isu ki ba ula mi syakmat ban ye keren na komenta ke jing shon jong ke benreu wal ada ulong makna unong hikai ru henry ke contribution ke jong syaka society kala don kata ke contribution ke baulan no senyang ti menta bedingin pai shu candidate leniu Kyrtong ubakadu uban ya airing ni ke election utau de advocate Peter Shalam ti kumu advocate ru yo let's say kila don ke isu ke ba ula shim na kaliang ke jong bat ulaya rap iki bubun teli ki case jong ki clients ki jong henry kumbangan shuong mene kumbanga ong iki ki candidate ba ke contribution ke society ngimpat di ithan ba unmi syakmat ban ye keren na komta ke jaj benriu ke jungi ti henry ke bang kwa ban ong hang ni kalong na komta ki dong jied leni ki dong thep wood ki ban ya thep ye ke ka wood ke jongki ha ka khat khandai tarik ba ngin ye Pynshong Nongrim ya ka rukom jied ke jungi ha ke ki election ke pemerintah nomor ba ngidi ban jied iki beriru ke baladon ni kata ke experience ngidi ban jied iki beriru ke baladon ni kata ke jingnang ke jingtip kumno bikin nyalam yo pajba leni kumno bikin keren ya ka jing dawa yelani ka hok chung pajba namar ba ladang jied iki beriru ke baklem don ni kata ke experience ke bumut ba kan syam ke jing ngi sya le ran penban ladang jied iki candidate ke ba yo let's say ki bompat don kata ke contribution ke society tenga kwa ban bu ikini ka jing pasat jingmut segi pajba ba habang jied kinong mi khmat tu ngi jied da kata ka jing tip bet ngin jied ru da ke jing sungthu ba kini ki candidate ki ba ngin ai ko vote ke jungi bam ha kini ke kenti ke bamta bakin long kita ki simpa simsong na kamta kari ke jaj beri ke jungi om dei tang kita ki ba syumi tang ha por election ban pensngoi ke ideologi ke jungki henry ngide ban pek ru ke contribution bat ru ke jingla bat ke jing trei ke jungu nadu ki por ki ba mensyua nemar ba sisin mu pilas dang nadu mensyua ke bumut ba ke ba phin trei nang ni syakmat ru kan long da kata ka ikhtiar lani da ke bor halor ke jing tip titang gini ngasu pasat jingmut segi parlok ke ban ya air ye ke ban ya thep ke vot ke jungki ka khat khandai tarik bangin jied ke nong mi khmat ke jungi da ke jing start ngin jied ke nong mi khmat ke jungi ke jing syampang bat ngin pe ya ka contribution bat ru ngin dei ban pe ya kata ke jingla ke jungki bakin long ki nong mi khmat na ko menta ke jungi namar ba ngidon kam ye ke nong mi khmat ke betebit ngidon kam ki nong mi khmat ke balak ban keren ngidon kam ru ki nong mi khmat ki ba om dei tang ki balak ban keren henry ki balak ru ban pin i da ka kam ti tang ki ni na ka liang ka junga khublai